Shubor nakaslem jong Nongsiej Hima. Uba medba lingdo ubade President rangba unong yalam jong ka United Democratic Party haringkat bad uba Tito Starwell Khan u General Secretary. Kilayo ban wan penskem ya kinong kitkam kibat mai jong ka United Democratic Party Southwest Khasi Hills District. Pabalalong mentakasngi ka arpulay trek unailar araja apusan hador barhol mau kerwat. Kinongkit kambat hamay jong ka United Democratic Party Southwest Khasi Hills District kilalong uba Pius Marweiñ kum u President bad uba Jeslanroy Nongsiej kum u Secretary. Haringkat kiwede kidikot hakaba uba med ba lingdo ula shimya kabenta ban penskem ya baro kinongkit kambat hamay jong ka Nega District kabakantop ya ka Youth Wing, Women's Wing bat ka Farmer Wings. Hakani kasi laydon langru uba Renekton L Tongkhar UMLA Kamau Kerwat Constituency uba Pius Marweiñ UMLA MDC uba Robert Jun Kharjarin bat kiwede kinong yalam bahakmat jongka party UDP bat kipad ba uba med ba ling do ulapan pau ka jings ngokmen ha kabayo i ya kinong yalam jongka party ha Southwest Khasi Hills District da ka jings ngosngan kamansim bakidon ya ki arngot ki MLA na ka party UDP kata uba Renekton L Tongkhar bat uba Pius Marweiñ ki riu rang ba bat kipad ba ki barang don lakanong rim kabaskem ha ka party UDP kabade ka party riulom bat ngets kem bakane ka tanatre ka mathamai kanang le bhasha shu ha ki negisnem bandang wan ban pen klan shu ya ka party UDP ha ka negasi la yo ro ka jingpren uba Tito Starwell Khan bat uba Pius Marweiñ ubalong u president mathamai jong ka party UDP Southwest Khasi Hills District ya ka kam balatenro hanga hagine kilai ligisnem kabangahi ngala shimti mentakasi haga kerteng ka United Democratic Party. Dalam film ni biadon nak kata musim jom kerja kerjaan jom kerja jom parti katrai punya orang yang nak wajib election Swkhd tang nak bentai saya sekolah jas song atau orang pi denam deh atau ni nampak wan pembukam jas song ni kasih sikuri kata terus tang la balik edukan do yoji ang itu yoji kabalasong habang kata tenre kata kawan dia ketika burung naginong organize kay bakit pindian habaladan kecil lakalong kabaret lakalong kabakhendiat lakalong kabaduna makanaro ya ada kabensim pat pir kabensim mereka por kabakordor kabapi piladon hagan na Steven platform on one hangi kadai nakabenta ka jing e jopi ya kapati ngakwa wan penpaw ni boy nga kung presiden jo parti kadai ga jingkit kle jo ha ba kadai ga benta jo ha ngani tu ipia bangan hab bangan sengap bangan hab bangan char score laladan sibun palat ke jingle politik sepo parti kebangam de ia kabangan penslur kebangam de ia kabangan hikai nama kecil politik sepo ke parti kalau kajing sedang jong kajing jot jong kedun ke politik parti ngasokmen hakani kepo bakat kum ke ke bangayoi ya kidukmat jongpi kapan kongo yang baka jingelang mentasi balajit ya kinongkit kam kalalong da ka jingi mencur lang paro denam de ta denam de ong na da de dam pasulde na kada ni ya syafakat untuk mo ile na bertaji bahapati de mo tendre ke bangayi kalong ba piadon ke jing sanya ke jongpi ha kita kinong nikmat ki emele
kiba pila je iba Pius Marweiñ ba renit turun dotong ka ta pili ka district ka bodon bok ba pilang don ni ki MLA kinong ni kima abang alay siya ki district ba ngi dari si constituency ki ba don MLA tangkal na isnay mga pay kinong kasan sa party dan sibon ki beli bakatala da kran kita ka secret chief ka por ngasi isnay mga pay kinong kasan sa party abang don kinong ikmal da ki MLA nama kinong kasan kidon ya kata kajingsen ya tali telan lakalong hakanugul kom ya kita kinong ikmal na kadang-kadang ako banong ibiyang ni kinong Southwest Pacific nong mo korwan panong roniko hakabede bat jing ai tiket akapor MLA kung ka party nginong don gano ka pressure na no Rio Simen ngin sim barbor ya ka sur jong ibabun balang apo ka party kaya menjon na kata kaya menjon na kata ka party kam nei tangoi taong ba titas mene kam nei kang kata ka ong jong iba ike molong lani Dr. Don Marweiñ baru anut ibala latno yang lu bom nei tang da kejong ba met ba dari itu ba supan Bakai ke bangi nak kalian ke parti UDP ni snow baka don kam yangi haka bene bagi kam jong ke parti ke long kumong ba kitas kam de ban long tang san menai dan ru menai swak election la kalong election MLA ne MDC ne MP la ni terus election kabade banyak kedua itu kipor ngin se kedua tangba kadon kam ini kum ka party haka district bat level jo ka circle nganun do ong ndre nga chukun tu ipiru lelang ka jo ngasmo bangi don kam ya ka bangin net ban visit ban jungo ya kinong kesan do ka party bat ka badon kam ya khmat sno tang ka digawe kajingon na kanyang jonga bat ka state level na kanyang kapor kalong ngimdo na banai pi kinong kesan ba iya jo ka party habang iwan mentakas kaya ka bangidon ban penpau ni kalong kajing itu jongi ya pi iway pa iway kinong kesan ba iya jo ka party tang banginiyo punya kolektibat pi ya syait ya kan ya long kumlo ngasmo kelabian lada dan kikam kibang ya punya tere ai kita ro kinyai kam le pe nre nga ke ba ngaju praktis ke konstitusi le jong kalong ngidan kam bandan kajing itu ke ba kerpang ya kinong kersan ko ba bon haka politics ni feel na mar ni itu ya kinong kersan tang ka por tepon dehang ni bagi nong tepon ru ki itu ya ginom hikmat tanga kapor kebakum nu tahabalas tang na kinon alam pai ba ki bot be habakut pada se kenoi pai ba dengan so ban ong pi ni kapor ba ka jinya jongi kum kastil level ke bangla sim ya karah kalong bangin le siki district di bapel bani kedua ya kinong kekam bat kinong kesan ke parti ngasmo bangada peram ya kemo korwat konstitusi oh ya karena ni koru hakabede ba ke MDC election kan hamba korwat ngam sim dak militi bahkan long kumtu ke MDC bisa ne kum non na kre militi ne
Kila community bukan long tu na kumno na. Ton na yap juba na try mo. Na tangilay suto politics mo. Na jorong kayong dapat apa tadi. Dapat nasabar ke isaw tu. Dapat apa de kasjang mo. Teka ke ba ngamod banong ni kalong ba namar. Namla along mau ngamla along din. Ngalong do ngahap ya lem kumbai ya kiwe tengko kamau jentut kamau khanglat yana bangan sang bangan le bangan wan hakawe ni loke jikko jikia ngamban se lese haka partai social media menta bilaw no kumnu ular de hamairang tang ata chow maledap stam lawan bu de jikli Tenre katu kasulong basaong kebomban si katom ni kasang namar ngahap baniye namar kakubor kayay kaong hakon susil job bau MLA umanray bukan dia ndisi tare kakubor politics ban yonong manore man phada manore perpriang nak kubuar harum manen ba u MLA u presiden yang parti umonrei ba ekuator kandidat jongka parti hak MDC election kumbala tentu dak kini ki nongelam ki bala kerenteng ke pasir khamat bahwa apo ke distrik ngiran kam ya ka jingelang dong kam ya ke jingi trilang te hak ne kapor nak leng ka jongaru ngapan ya ka jingi trilang hapreng kinongilam kejungi hapo ka isi hi borok kawai inomongge badai tangah kabor kejongan mengamarwei banganlah belelut ek borok bringin ketlut ek borok ni phom ek ka isi ye kini kinongkit kam borok lemba kejingnya trelang lesingaru kum julong breu kum klet ya ka kam juga parti hakal jinglum jinglang juga meeting lene ke jingdon kam juga jong ke jingdon kam belum belang lene ke ba ni ke parti ni dei benle de nga kentu ye phi hagri por para no ngelam ro ndai tangi ki no ngelam ma phi ki no kershan ro ki no ngelam na circle na kisun na unit but na ki no kershan ro la dodon ke jingdon kam sngopa benya ai jingmon lem benya pen snolem umonge ba e taho presiden bat secretary bangin pentelun ya kakam menteri kakam ngidon kam ya kacing trei kam lang dakti kedian ti kamon kecung hilang baro ti ngakerpat ya ki para no hilam ki para no kershan ba la don keno snobha ban pen snow ban pen pau bat ngindul don kecing ya trei lang ban pen klan ya ka parti kumbang ya pen klan hak niki term ki balajat ladap ni snow don burom kum ke distrik ba atli konsorsi ngiyo kecing job padon borom atli di konsorsi bagi kerman hak niki election kiban sawanro lembak kecing trelang kejungi pro atli ki circle hapo ka district hi bagi kerman lawan ke election hapo araja apraru ngiyo cing job dem pro atli ki konsorsi tigin penyo kecing job ngijuang kamdei tang hakti kejonga lan hakti jongi ba renik kedailang hakti kejong pilang balo mencoba election kamdei tang hangi tangdei kamdei tang kriti jong presiden secretary kadai lang hakti jong pi iwe pai iwe ni dong kamlang ya kacingnya trelang te kene kadai kacing kerpat kejongan berkumjo na kampa ka circle na kampa ki unit per kisun ngah lade hapo karani ko circle ngala sedang hi belum belang ya ka son ber unit i ber kowe kumpalapan skau de ki nongelam mene bangin dei belum belang tangah por election mau ting por election ngiyet ngidon kita kisun ngidon ki unit ngiken mau yo presiden ngiken mau yo secretary ngiken mau ki nongkit kamrul baro hendai tala dap election nda don ki ice scheme lane don ki kam jo ka parti ru ting ngikum klet ya ki parano ngilam wat ya ki no kersian ru te hak ni ko por kwa kom ka jing pen mau ya ngilam baro ba ngindai tang por election bagi ken mau belum belang ndrei ngamong tang po ka district berasal kalau berkawai ini ben don kecing yalom jalan
ngim onge ba ke sinam sausan sin re sinam arsen ro kalong kaba yarap kum ke jinge kedu lang na kamta ki para nong kesya para nong ilang hapo kason bat hapo ka unit hi bro kawe kaji khoble ka bakar pangale shapi wi piwe ki balong ki khot ki nong ket kam jong ki unit jong baro ar tri ki circle jong ki front wing ki jongi na do ka women's wing ka youth wing bat kumjo ro ka farmers wing bat kelum lang ya baro ki bedon agar ka por pun thop ru ngai i hang mi ki don ru na kalian jong ka media na kalian na jong nga pan pau i ka jing so comment bakum u general secretary bathamai kani ka sin ka baningkong ka bangayo banwan yo kejat pangkat presiden aga general council ni ka general meeting jong kani ka district ka jong bat ngamaru kam dapat pawai ka jing somo nama day na kani ka district ka jong bala propose tingkong yang bangan long u general secretary jong ka party bat kadairu kami ka district kabalong 100% bapidan artili ki konsensi ya kabangi yo ya ki MLA ki jungi naka party HDP ngila expect hak election MDC ke padang syudap bafinyo 100% hak MDC ru resliubok niyo tang 50% ngila kermen bahagi senam ki banuan bahkan ni keju ke percentage kabakibat mentah bahau arpu pra bahau arpu dairu kanne kumju kabangamon bawat hak election MLA kaban sawanru bakinang penne bakinang pensa ya kani ka jingjok ka jongpi habaro artali di konstitusi hoy kum ka party ngimla banlen bangi kendu sibun ki jinge sibun ki jingele namar ba kum ka party ngim shimla ya ka bangin job haki constituency ki bangi lele ya ka election haka MLA election ila job kat amut but haka MDC ila job tangsan hoy haka hadin ke election MDC kaladon kajing no mensim kajing sodo jing kermen jom ki babun ki nong kersan ki jungi bawat ki nong yalam ru kumba bilatip bawat unong yalam bahmat do kumjas kadri barisain na ngimtip ya kadal kana nga simut do baka day lesi kajing song no memsir bangim simla banjok haki election hani kumba kadon ka tim ka baong baka don ka por ya ki baro kadon ke umsaw kadon ke ummi henry ngakwa ban keren ya pi de kajing Swkhd bawat hadim jong itu ki eryong ki erngit hadim jong itu ke umsaw upat ba nanta ulas dan baris ngotu na keren ni kani da kajing lap kajing shem ka jonga ya ka ei ga badam ja dang shem